Asiasa Kathomba ni bethirite bakirita uge bwao gukonia wathani bwa thirikari ya Rais Ruto aria bamuritie gwitikia ati Akenya batinganiri ni utongeria bwawe na kuthugania uria agachokia ruji mukaroni. Akiaria Ndagitari Mworia Kaibunga ugite kwa miaka iri Akenya gute uguni bwa gitumi bonete kuma kiri thirikari ya Ruto. Nawe uria wari MC Gabriel Chokera ugite kuri na mirandi mingi kaunti ya Meru rungu rwa thirikari nene iria ithirite rungambi gwa gita gaka nene. Anthony Kathenya na aranirite na siasa baba na gututumira riboti iji. Tuko intaretu nyuma ya Rais William Ruto kwelithia ati miari ya Kenya muno imwana bia jenzi ya Ruto must gwete kumumakia kana kumwikira ogwa atongeria Kathomba kuma kaunti ya Meru ni beumiriti na kulia Rais William Ruto ajuki miari no rito bonene na tikamitejanĩrie no ntunikionaniria kurega kunganirwa gwa Kenya. Kulingana na mwanasiasa na muthomi Daktari Mworia Kaibunga kuma gicigo bunge ya Tigania West, Rais William Ruto anenkanire mawirane maingi kagita kithurano gituku ende mpaka thaino miaka iri nyuma gutonya obisini atari aingi mawirane mama gitumi kinene ya Kenya baingi bena muthuro. Okay, I will go on to back, but you know, by tumira slogan ni ya Ruto must go, there must be a reason. And one of the reasons ikwethira thirikari ya Kenya Kwanza iretongoretwe ni William Ruto ita meet expectations chianto. But you know, they wekire anto bedra by expectations very high na as a narrative. Na many people thought bora vera wa pesa mfukoni obombeche nkia ya umama mfukoni just like that. It has only been talk from the very first day. Kumara Ruto uirenda ikabibilia inde, you will see how an economy is managed. Mankata hii Biblia ya ikiroende kitambo sana, but up to now the Kenyans have not really felt positive impact of the Kenya Kwanza government. Kulingana na Daktari Mworia Kaibunga, Rais William Ruto na kibarua kimwe kurutira ntwira na kuingia mawirane mae akethirwa tuga kona bola mutanganga onere ngari ni hamwanki. Kenda Ruto omba ku change views chianto on the government, then he has to deliver. He has to deliver. Not really, of course, as a president, he can only be removed through the available constitutional means. Slogan Ruto must go, of course, can't go by 2027. They have to have him out, unless I change the course. Migambena Kaibunga kigwata kwambaru ni Gabriel Chokera ulali MCA wa Mikindori. Meamboya kwa Ruto masingo. President na abati umea na Ruto sana. Abati umea na Ruto sana tike meambo kido. No ndo tike kwa arure njoni yemwe. Te Mount Kenya kwa Ruto masingo. Ne Kenya yonde. Kenya yonde riwa Ruto masingo. No ndo ma inge ya mblanda ira babwithiti chi otongoria. Antoba inge bareona President Ruto na thirikari we untu bonde bubarakia ni urongo. Kulingana na Chokera, gitumi kingi ya Kenya bena muthuro ni kwithira kwina miradi mingi kwamite na bado Rais William Ruto no gakugania tengete mbesa kagita wakagita. Mwambo hiyo otenga tutatenga tumeweka imekuwa mingi sana. Ukaona barabara ya tengero kana ya kirombesa ero ya kirombesa miaka 15 ethiri yontwere Mikindori kativine era Mikindori kuna te kativine barabara kuma 2017 nyarwa reta bwithwa na president ya no gaitagia mai euro engare akawei barabara nikikuya mwezi wa 6 itakuwa imetengenezwa na teu yonka barabara nyingi Meru barabara nyingi Mount Kenya ya region yonde barabara nyingi Kenya yonde na nayo kimwambo yo Ruto masingo na Orito no ntukukendelea umiaka lekithira antu bonde baketha bakiwa Ruto masingo. Na kili siasa jamwa kwa ngilijeri na milongoli na mwanja lithite na mbele, Daktari Mworia Kaibunga aliuga mumeru onde enaki ya kurungama na kugania kwenda itiki ya gavana wa kaunti ya Meru. People will come out and contest. Na ibu onto Honorable Peter Munya, my party leader wa Mirebo yaua woni 2027 ya Kenya nke ya kurombe itiki ya gavana kenda njukiria maendeleo ya Meru aranda tirire 2017. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.